از باوی احمدم و عمریم و 83 سال چیبونا و کریم اما ای سال 17 سالی گو گرتنا و تحبسه ده بیسون جو بی سبب نسر دعوا فتو او گرتنا تمام فلوسه فتونا يعني سر شبرقو مسلمانا او قلتنا خصنا حبسيه مش حكومتي تخوازن قو يعني دا دعوة يعني وان يرقلا مش بكن يعني وان يعني محكمة من المحكمة وسؤال قام كان يعني وام بيش حكومتي تخوازن ام زحمة معذور مقدور وام كان انا بروان بوال حبسيه من كان نوان ببينن نم ام اختيار بونا السعودية هر دوجي اختيارن عمري ما 83 سال عمري من 1935 doğumluyum. 83 سال عمري منا نما كان مارمان بينمجي دولتي تخوازن وجارة كديوان من محكمة وان يرجع مش بكن يعني وان او دعوة نو بكن بسونجو بسبب او خصنا حبسي جبرقو مسلمانن وجبرقلو خصنا حبسي حبدا صلاة كلمة حبسي ده ما كساق جديش كان جادا معايا هم شيء هم هي جران ويا بروشيت بيرتشي ويا والله يسال نخش كتقول عشيت تفشل ما بيتيا والزحمة خير بيا قرآن بيا نقلت شو ما نبان جي قتيايا ام عدالتي تخوازن قلت تشتكي زمان ربكن وان بردن وما كامي تشابكن استريش بقي في ركاية وتشنا بالي نكارم وهذا تشابكن والله از نكارم ورما بالي اطفيان كارم عربجي تنيا واز نكارم وازاف از بيريتكم والله تشتي قوتين بيرام از هما ناين قوتن والله شبا دي وقتي ديش كان جادا شبي حتى صبر نظام دفي قرل برتخد تقول دفي قرل متخون تقول دفي وان وكا قرانة دفي البرمان حسكو باكي حتى بر القرآن تخونت وما متحاجرات كريم وبيقا جي ديسا لازم عدالتي تخوازن قواما وان جارك دي بقرينين وان محكمة بكن وان برد. Eşim 17 yıldır cezaevindedir ve FETÖ mağduruyuz ve 28 Şubat mağduruyuz. Yıllardır işkence görüyorlar, cezaevindedir. Bir ay işkencede kaldı. 2 tane çocuğum ve 2 çocuğumu da tek başıma büyüttüm. Kaynanam ve kayınbabam onlar bana destek çıktılar. Ve yeniden devletten istediğimiz yeniden yargılamak, onları yeniden yargılamalarını istiyoruz. Evet, onları yani yargılanan ya adil şekilde yargılamadı ve FETÖ mağduru yani FETÖ onları yargıladılar. O yüzden yeniden yargılamalarını istiyoruz ve yeniden sadece yani suçu yoktu, sadece İslam kimliğinden dolayı yani Müslüman olduğu için yakalandı. Hiçbir suçu yoktu. Ben Ahmet Durmaz'ın kızı Hilal Durmaz. Ben 2 yaşındayken babam cezaevine girdi ve 17 yıldır cezaevinde babam. Yeniden yargılanma istiyoruz, adaletli bir yargılanma istiyoruz. Biz 28 Şubat mağduruyuz, FETÖ mağdurlarıyız. Adaletli bir şekilde yargılanma istiyoruz. Biz hükümetten lütuf istemiyoruz. Biz tekrar yargılanmasını istiyoruz ve tekrar babamızın aramıza dönmesini istiyoruz.